आरोशी आनी कांसावलेच्या भलायकी केंद्राचेर कोवीड दुयेंता संबंदान लोकांच्यो चांचण्यो करपी भलायकी केंद्रांतल्या कामगारांक भलायकी खात्यान पीपीई किट दिवंक नाशिल्ल्यान थंय चांचणी करपाक वचपी लोकांच्या भलायकेचो प्रस्न उपरासपाक लागला. भलायकी खातें तांच्याच दोतोर आनी नर्सींची भलायकी सांबाळपाक शकना जाल्यार लोकांची भलायकी कशी सांबाळटले असो प्रस्न ओलांसियो सिमोयसान केला. स्वताच्या भलायकेची खंत करिनासतना भलायकी केंद्राचेर लोकांच्यो चांचण्यो करतात तांकां सरकारान पयली सुरक्षा दिवची अशी मागणी सिमोयसान केल्या. तातूंत जी पळय फॅसिलिटी आसा ती सारकी ना. ते सगळे एके सायडीन ओपन आसा. जंय कोवीड पेशंट टेस्ट करतात थंय अर्दे ओपन आसा. जे पळय कोण हांगासर वॉरियर आसा, जे आमचे कोवीड वॉरियर आसा, तांचे हेल्थ वायटपणान वचपाची परिस्थिती दिसून येता. सो ताका लागून लोकांचे आनी आमचे हेल्थ जे वॉरियर आसा तांचे भलायके खातीर हे जाता तितले बेगीन हेल्थ सेंटर डोवे जे पळय आमचे हेल्थ सेंटर रेडी केल्ले आहा तातूंत व्हरचे. 3 of the staff are positive. Now when I went inside in the health center, I was shocked to see that none of the staff, especially the COVID booth area which is in the balcony, none of them are using PPE kits. Nor this area is properly sanitized, and if you see the medical waste also is burned in open front, the right front of the premises of the health center. Now one side we are demanding the government that you do massive testing, and another side our frontline warriors who are there, because of them today we are managing to detect cases. But today if our frontline warriors are treated in such ruthless manner, then how can we even think of doing testing, or how can we even serve the people of Kasauli? Because this PHC is not only serving the people of Kasauli but up to Benauli. So हे आता सरकार कितें करपाक सोदता? तुमी म्हणटा सगळी फॅसिलिटीज आसा, आता तुमचे कडेन टेस्टिंगूय करपाक जायना, तुमचे कडेन कोवीड सेंटरूय ना, तुमची हॉस्पिटलूय डेलिपिटेड कंडिशनान आसा, तुमची स्टाफूय तुमी काबार करपाक सोदता. म्हण हें चल्लां कितें? दिस इज कंप्लिटली नेग्लिजंट behavior and of the government, and I request the health minister and the local MLA also to immediately take action on this. If you cannot provide basic safety gears to the health warriors of Kasauli or any other PHC, then this is a disgrace. How can a patient think of coming to test here when this PHC itself is in an unhygienic condition? So I request the health secretary to immediately take cognizance. If you cannot manage your PHCs, then you have no right to continue in this position.